Bala Ken Rosas. Inapalabas, nagpatulong ni Michael Kinihepe nga isuti ng balakad ken kuana nga ikalaysanan ni Joyce nga uray iti huwes laeng. Kabayatan na, rinugyanan ni Jeremy tinegosyo na. Nag-recruitment ni Emily iti babae iti probinsya. Naipadanon met ken Alexandra babaen ken ni Nana Linda tareklamo dagiti nagannak. Iti panagpukaw dagiti babae iti probinsya. Pinilin nga rod ni Hepe nga agturong sa jay ni Alexandra tapno ag-imbestigar. Nakadanon met ni Alexandra iti probinsya ket rugyan nan di ag-imbestigar. Itagagayem, denggenyo tituloy tinopela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Ala, tagparata ni iti tricycle na pagluganan ta balasang kao. Nana Linda, kumusta tinegosyo ni Emily dito? Ay, si Kanto ti mapanmang kita. Tapno mapanak na kam at talaga adakas ti plano na ita babae. Day, Alexandra balasang kao. Addan tay tricycle na pinayapaya. Ala, umay ka, taglugan tan. Anya, ay. At minunulagat talata ka din dito, ay. Dispensara. Awa na kiti mo dita. Bayadan na ni sir para kan ka. Di nakpakadanagan. Ingkalata iti trabaho. Sige, ibati na akong dito. Sigati makam mo. Di mo na tultuladin ni boss mo. Rinabi dito, ay. Anya? Agduduma babae, di ka table na. Kasta? Ado kami di kwarta na rayjay alakay. Paknandan. Sa dino kay kayan na. Una ko man nag-CR na. At dada ita iti private room. Imbati na ka dito ay asyak ti kadyuan. Sige, ibati na ako. Uraya kailangan dito. Ano ka di nga opisina ti ayan nyo? Ha? Awan. May saaklaan nga babawnin. Kan, nas ka nabantayak ti boss ko. Okay. Babae. Pinakmat ngamin kaya. Nalsam pa'y lagayan ni Happy kadagiti chicks. Anya pa'y nga tadagiti matakwatakkan ko na. Sir, nabartakkan. Itulog ka ni Jabalayo. Sige, Darius. Sikan ti mangi-drive iti lugan ko. Wan, sir. Makaunag ako matlangan ni Jabalita. Darius, nag-enjoy ka kadimot lang? Ha? Wan, sir. Napintas ti babae ngayon partner ko ken ka. Wan nga rod, sir. Kasla artista. Inton sumaro numanan ha. Mapantanto man ni Jai. Okay, sir. Awan problema. Wan gaham, sir. Saan kayo kadi mabutan ka ni Mrs.? Awan ni Mrs. ko ita. Napananay, sir. Napanda nagtur. Kadua na dagiti duangan na. Inlokatin tigay-tigay ti balayo. Sige, Darius. Bumabagan ta siya kung ti makaamu amang isarag iti lugan di taunag. Di ta kailatan, sir. Syakon, amang anya pa iti mapasama kada kayo. Sanan, siya kung ti makaamu. Syakon, sir. Nabartek kayo. Bakal pa talaga na ito palay sir. At bapay swimming pool na.
O sir, naiparada kong tilugan nyo. Okay, agyaman Darius. Awan anyaman na sir. Kasano? Ibati kayo dito eh. Okay. Next time tumanen. Dayti gayam ti restaurant ni Emily. Ado dagiti customer. Adda nga ta ita dito. O masidag ditayan ko ti may waitress. Anya ti order niyo, ma'am? Anya ka diti specialty yo dito miss? Jack kaya nga dagtugaw-tugaw kada kayo. Ang trabaho kayo. Ni Emily dita. Agong Taray maanin nyo, trabaho kayo. Bayan niyo lang, ma'am. Ti amang nga dayta. Naungot talaga. Confirming nga stricto. wan nga ron. Ado pa yung makita o kat agong ungat. Wan gayam. Anyang oras nagsarsara kayo? 24 hours dayta, ma'am. Dami namin customer iti rami. Ang apay kasta ti uniform yo. Kasta unay matikiting na tipaldayo. Iso mati kayat ni boss, ma'am. Anya ti order niyo, ma'am? Amahan noong tanak ni Ma'am Emily na makisar-sarita kay ti customer. O sige, isurat mo ti order ko. Pangalan iti Aldaw. Pag-inuman iti rabi iti negosyo ni Emily Alexandra. Isumat lagayam ako na ti waitress at 24 hours na. Adaw, dagiti agreriri nga asawa. Kadagiti asawa da. Ijay ti papapananda. Makitib-tibol da kadagiti waitress da. Katno kastarabi ay. Isarada ti pwesto da. Ngamkit day. Agiinom da iti unag. Saan ka di nga ammo dagiti pulis? Wano ti mayor? Ay, tida magmay. Napigsan ni Emily ijay munisipyo. Tadakkel ti ibay-bayat na kadakwada. No kasta. Nalawag nga umok ti prostitusyon ti restaurant. Ay, day tatipod no balasang kaw. Day, rapi iuna yan. Maturugtan. Wana na. Maturugtan. Tadang pa'y papanak inton bigat. Makitam ita Raul. Kwarta dagos. Una pala alawas ti operasyon iti call center. Adun a kwarta ti simret. Ken mas protektado ka itan. Sanda na basta maamuan ti operasyon ti kada computer? Tada in-install ko a security wall. Nalaing ka talaga, Raul. Ure ka sano pa'y ti kinalaing da iti computer. Sanda na mas strict ti system tayo. Aramidem ti amin nakabalam, Raul. Protektaram ti negosyo tayo. Negosyo tayo? Iramandak ka di iti bingay? Aguray ka. Kaslad da kayat mo asawan. Laglagi pa. At da kanyak ti hard disk. Napatagday dya, Raul. Rumbeng ama idulin analaing. Imbag tamom da ita. Tayo ti kanito ama ala da dayjay. Saan kayon ama kapag-negosyo kini Emily? Umay kay je probinsya, Jeremy. Ipakitak matkan ka ti panagduras ti negosyo. Busy ak pala dito eh. Uray apagbiit laeng. Agsabli ka matla dagos. Sige, patgan ka man langan. Rumbang laeng. Ngamin. Manon a babae tinaitulot ko kan ka. Napimpintas no ado ti maalam a babae. Di ka madanagan. Ado, dagiti makatulong kanyak. Ama kapag-recruit, iti kasapulam a babae. Boss, umayak makiturog dito apartment mo. Tiago, dis oras ti rabi. At tutulong amin. Agawid ako maijayaan da Sir Jeremy. Naglalabaga man endag iti matam? Nakainumak labasit, boss. Sana mabalin. Boss, paasi ka kumamat kanyak. Sana mabalin. No ni Jeremy ti kayat mo.
Mapan ka ijay ayan na. Henry ka panakon. Tiyawanan pa yun. Hadal tumatlang aldaw mo, Raul. Paglinungak na ta, sabay, marik na tinakaro alamis na. Sigurado ka kadi as safe dito ang lugar, Emily? Relax! Probinsya lang dito ay. Agdandanag ka manan. Narigatan. Kasapulan la tati panagan na, Emily. Protektaran na tati mayor agayam ta. Ikam iti ada kwarta ni Apo Mayor. Tapno agayam kayo lata. Kastamat ter aramita. Di mo liwayan ngay kan iti ado kwarta, ha? Isuda kita ti pagalistuan da. Juan? Emily, asitagta ka din. Magagaranak unayan ang makakita iti ipanpanakal mo ang negosyo. Rumbang ama ipasardang tinegosyo ni Emily ang computer cafe. Nakitak idinapanak. Ado dagiti agtutubong agkom computer. Ay, pagayayaman dagiti agtutubaw. Pasaray sanda pa yin asumrak iti klase da. Gaputa ijay dan ngagmalmalaam. Di tapay ang ti pakaibusan ti allowance da. Kaasimat dagito yung agtutubo. Kaya't daman ti agreklamaw. Awan maramitan da. Manaon anagandak ti nakasaritak ng agreklamaw. Ngam awan mo ti makatulong kadakwada. Binaybay anda ngamin ang makastrak day tanga Emily dito'y probinsya. Uray anwaam, tanagmay at mat ngamin ti robwat na. Ngam edi pa'y lang, narik na akong akastoy ti pagbanagan na. Ado nga tampay dagiti rumbang amaamuak na na. Ay, ado pa'y abalasang kaw. Kan iti sumarunaw. Takwataw, no apay nga agpukaw dagiti babalasang dito. Jeremy? Adatan dito probinsya. Adayo mo't ganam ti biyahe. Ngam nagado ti ubing asumabat iti lugan. Dagita agpalpalamang nga ubing dagita. Kunak man nung tinulungan mi da. Idi, pinakpakan ko matida. Ngam saan mo tamabalin ngagnanayon at tulungak ida. Ne. Munisipyo mat tinangisar nga mitulugan. When? Inawagak ni Mayor? Naibagak kan kwa na nga umay ka. Kat kinuna na at talaga akayat nakakano ama-am mo kan makita. Ala, umay ka. Or-orayan natan ni Mayor. Iti opisina na. Kumusta ti honeymoon niyo kini Joyce, Michael? Naragsakak, sir. Danda ni Jack pa yan malagip ti sumbrot iti trabaho. Talaga kasta ti kakaskasar. Ngem di mo kumaliplipatan dagiti responsibilidad mo iti pamilyam. Agyaman iti dayta pa ng palpalagip mo kanyak, sir. Kahit asawan da ita, nakasagana ka ng agtrabaho ita? Uwan, sir. Ada ka di iparamid mo? Da ito'y computer ko. Napirdin sa manen. Diyak matan ma-open dagiti files ko. Nalakalaan dayta, sir. Ti aramid, Sikan ti mga ramid. Mabitla siguro da ita. sige, sir. Tarimaan ka dagos. Nalpas gaya man tilid mo, Michael. Si kamot gayam, Sir Darius. Di mo nadnadlaw si Murikakon. Adaak di ka office ni Hepe. Kasta? Wen, ikam kamakam ko at tarimaan ti computer na. Takasapulan na kano. Agsarita tanto inton malpas ko daytoy. Sige, sir. Sige. Anya nga tati plano ni Hepe kan ko na. Simple lang nga banag. Ngam apay anipay lang, Michael. Ti pangipatrabaho na.
Nas ka naman Pasko itangal daw dahito yung computer ni Hepe. Kasapulan ng saunay dagiti files na ditoy. Adeta, naikat ko na amin na virus na. Rimwar ni Sir dito yung office na. Padasag man alokatan dagiti files na. Kung nagmatenkan ka, talaga ang maragsakan ni Mayor kadagiti tulong ana ipapahita. Ket kuna na suportado kada iti negosyo nga patpatakder mo dito. Agbaybayadak ngamin. Iso na lang, ta under the table. Tapno basbas iti mayadak abuis. Ket sa dino ti papalanta. Magnatalangan nga agturong iti ayan ti negosyo. Iti ayan ti restaurant. Kan ti computer shop ko. Kasla ni Alexandra da jeli mabas a babae je balasi wa. Jeremy, anya tikit kita Ti babaya nagnadita balasi wa. Da jene. Nagparta ka nagna. Ket nagluganan iti tricycle. Diyak na siputan. Iso na lakit ni Dayjay. Mailasin ko. Oh, no kayat mo? Di surutan ta ti tricycle na nagluganan na. Napuntog ti taray na, kat makamakam ta. Sa bagay, at damat kitigim ko paltog. Tiyawanan bahin, tadaman gaya dito yung nagsisim. Sagsagmak na latibagbagina. Saan ka na nasiputan, tinapanan ti tricycle. Nagadumot ngamin ababalay dito, kantat tao. Dagiti ngamin nga istambay nga agkaiwarakan. Businam! Dada, nagpaigitan. Isarrak mong tilugan dito abanta. Dayjay! Dayjay at tricycle tinagluganan ti ko na mababae. Tarasam! Kamatam! Businak, tapno sumartang. Dajay, insarteng ng ti tricycle na. Sige, bumabata. Isaganan ti pagtog mo. Awan samot ng ti pasahero na. Iyawat mo kanyag ti paltog. Tano agkam mali asumungbat, paltog akon. Hoy! Sika alakay! Ma'am, anya ka di ayat ti basol ko. Jay pasahero may tayo babae. Saan din tinang itisagam? Diyak matamam mo dayjay, sir. Damdamagan mi, no sa dino tinang ibabaam kan kuana. Ma'am, di naktutukan ni Paltog. Saan ka lumaban? Talaga paltugan ka. Kung asyo. No di mo song bata ti saludsod mi iti nasayaan. Nang ibabaam iti babae, ha? Ha? Dito ibatog ti simbaan tinang itisagam iti dayja at pasaheros mo. Sir, ito yung talaga. Luklukwan na kami ka di, sika alakay, ha? Ma'am. Parinto mga kiti sang wanan nyo. Ibagbaga kiti pud na. Pumanaw kan! Panawan na kami dito eh! Ang anak, ma'am. Madam Atimisa, ado ti tao di taonag. Kaya't mo ka di amapan kita ni Alexandra. Saan? Ngam adda amok ang mabalinta apang sarakan kan kuana. Makita nga ta da Emily ken Jeremy ni Alexandra. Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem. Ti uliwain na tenggem ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas. Bala Ken Rosas. Tinapalabas. Rinugyan na dagos ni Alexandra ti panagimbestigar na kadagiti negosyo ni Emily. Babaen iti awis ni Emily ken ni Jeremy. Imanugot da ito yung agpasyari di probinsya. Tapno ipakita na dagiti negosyo na. Kabayatan ti pannagnada. Nasiputan ni Jeremy ni Alexandra ang magmagnamot laeng. Sinurot na ken ni Emily ti tricycle ang nagluganan ni Alexandra. Insardeng tilakay a driver ti tricycle na iti igit ti kalsada. Pinutbutang ni Emily tilakay. Kat imbaga na ngayon disag na ti pasaheros na iti batog ti simbaan. Itagagayem, tinggan nyo ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Isublim ti paltog iti clutch bag.
Amangan no da makakita kan ka. Man ano ko ma? Awan karbangan ti asino man amang dilaw kanyak ditoy. Ado ti kwarta ana itulong ko kadakwada. Sa anak lakid diyan ang bindot. Ni Alexandra tinakitak a babae. Sursurutin na ka ti awanan bain. Pangsarakan tangatakan ko na. Mabait lang! Ma'am Emilay. Matay ka. No di mo ibaga no sa dino ti ayan ni Alexandra. Ay, awan dito'y, ma'am. Saan? Saan, ma'am? Di nakpaltugan. Ay, awan dito'y ni Alexandra. Saan pa nga may dito'y? Nabayagan na jak nakita. Ay, patyandak ko, ma'am. Sapay la ko ma. Taagi bagbaga ka iti po. Saan na aday ito eh? Di pa nagkita ta. Amangan mo't no nagbidot ka lang. Amangan no saan ani Alexandra dyan nakita. Oh, kaing ingas na lang ata. Anya ko mati aramidan na dito eh. Kasta talaga ti trabaho ti agent. Uray sa dino. Sarkanda para iti investigasyon da. Okay. Inton bigat langan na pasyaran ta dagiti negosyo. Agi na natapay. Sige. Idiretsyon ti kotse iti apartment. Kalpasan da ti pandangan ta. Mapantabisitaan ti negosyo. Dahil ti plano, Jeremy? Naskan nga ag-enjoy kakit di iti bakasyon mo di ti probinsya. Basta si katikatwak. Sigurado, ag-enjoyak. Kaya't ko matamakitam dagiti recruit ko ababay. Sakbay nga agsubli kay Jesudad. Very good, Emily. Agure ka. Sigurado ka? Napintas mo't lang dagiti babae? Ha? Siyak pa iti ko nam. Nagpipintas da. Nasayat no kasta. Ni Mayor ti umawawag kanya. Mabit lang, ha? Hello, Mayor? Anya? Sa dino ti ayan dagita aralista? Juan, Mayor? Agyaman Anya ralista ti bagbagam, Emily? Adaman na nagrally. Dagiti parents ti nagdudu mga eskwelahan. Nagrally da kano iti sangwanan ti munisipyo. Michael, Sir Darius, nasaya tayo may kadagos. nag-text ka namin nga kita ta dito'y Pike. Oh, apay akas ta tilangan. Kasla mabutbutin ka. Sir, pudno ti atapyo. Ha? Sir, nakitak dagiti files ni Hepe. Kat, anya tinatakwatan. Umawawat iti kwarta, manipod kadagiti hackers. Alexandra balasang ka. Saan anatalgad ti kasasaad mo dito'y? Iso ana sa isaya at no agawid kalaengan ijay syudad. Sana na. Jak aramidan dayta. Aging gajak maalat ti resulta ti investigasyon at artari gagayak. Agam nakabut-buta ang balasang kao. Makitam la kumati naramid itay ni Emil ay na talaga akayat nakapaltukan. Nasiputak asinurot dati tricycle ang nagluganak. Naimbaglakit dita tinulungan naktila kaya. Inyaw awan na ida. Ay na, madandanagan talaga, Alexandra. Iso asa anak ang mabutang nanalinda. Ado dagiti mangisaksakit kanyak dito eh. Tawan ti aramid ko adakas.
Alexandra. Ay, dagiti managdakdakas ti rumbang apo manaw. Ada kagayang dito salas. Maturog ka. Madamdanagan ka nito. Hindi ka kay asala makatanda. Aawan na yun. Bayan ka lang. Ano di problema? Joyce, awan parikot ko. Itay pa'y nga awagan na ka ni Happy yo. Ni Hepe tiyo mo awag. Wan. Oh, apay akas lang madanagan ka. Mabiit lang, tamapan ko alaan ti cellphone mo. Namuan nga tan ni Hepe. Alino katak dagiti files na. Saan ka nagpanunot iti kasta, Michael? Put-puti mo lang tibagi. Yung saan nga minya sa Martin ang awag hindi rabi. Adalang siguro ti kahit na may bagakan ka. Apay nga minasaan mo asinungbatan. Madandanagan na kami, sir. Ala, di mo panunutan dahil ta. O sige, agtrabaho kan. Ne, anyat orasan. Ang mga numasangputan na ni Hepe. Saan na ka makakonsentrate nga trabaho, sir? Di mo ipadlaw madandanagan ka. Isaganam ka diti bagim. Ano bilang tagsarita kayo kini Hepe? Di, saan mo adakdakamaten? Analokatam ti files na. Nawatan, Michael? Uwan, sir. Nawatak. Masapol ang makaanak iti impormasyon iti grupo niyo, sir. Naamuak asikati presidente ti PTA iti may sakadagiti kadaklan ng eskwelaan diti probinsya. Wen ma'am, siya ti Federation President iti PTCA. Anya ka di dagiti kayat yung amamuan? Ti aro nga ingyo anaganak may naig iti operasyon dagiti computer shop. Amang daddadaal iti panagadal dagiti anak yo. Ay, nadagsan da ito apakasaknan mi. Amumin no asino dagiti akin kukwa. Ngam, narigat ang mapasardeng. Iso ati plano mi, kas naganak ket kastoy. Anya dayta? Mangiwayat kami iti rally. Kidawan mi iti mayor. Ang mairagap dagita ang negosyo. Kang runaan dagiti negosyo, tibak nang abalikbayan ani Emily. Boss, apay ang nakaawag ka, Alexandra? Kaya't ka kumustahan? Oh, itaman pa'y? Ada kita dito yung apartment ko. Mamisnak mitlahan gayan. Apay, dakas ka din o kasta ti marikrik nakparakan ka? Oh, apay adi ka makatagari. Awan gayam, kaya't ko nga i-review dagiti files ko mainaig ka dagiti imo na akaso ti human trafficking. Oh, sige. Ngamin, dakal ti posibilidad na. Nga da pa ka inaigan dagiti imo na akaso iti mapaspasamak ita dito'y probinsya. Uray dito ay, Alexandra. May isa ba nagtinamon ni Michael kadagiti files ni Hepe? Anya dayta? Sigun kini Michael, umawawat ni Hepe iti kwarta, manipot kadagiti hacker. Anya? Isumat lagayam akala at abimaknam. Kastagayam ti aramid na. Ay na, Alexandra. Luadda ka dito'y balay. Madandanaaganak. Yung adada madandanaaganak. Luadda ka iti ruar. Madlaw kong aratita na. Sang kasirip iti tawa. Kan inlakyo pa yan tiri daw. Ay, Alexandra, kasano nukalaat nga umaybanan ni Emil ay. Kat naira na nga da ka dito. Ay, diya kaya't apanunutan no anya ti mapasamak. Sa anak amabutang nanalinda. Lumawanak. Kat iti dayto agundaway. Siguradwak asyak ti mga mak. Ay, daytan di bagbagak. Sapay naaladan ti panagtalak ni Apo Mayor. Anya ti aramidem dito, Tiago? Umay ko kasarita ni Boss Jeremy.
Awan ditoy. Adda na pananda kini Emily. Boss, ada lang ibagakan ko na. Imbagak meten nga awan. Isosak pa lang timang bambantay dito yung negosyo na. Sige, agsubli ka ron. Sa bali man ang tilangana. Sigurado, nakadrugs man ni Tiago. Ay. Rumbang lang nga ipariknakkan ko na asaan ko na kayat. Tapno saanin nga agsubli-subli pa dito eh. Ay na, napigsa pa'y lakuma. Papanak magmakiralay. Kaya't ko ang mapapanaw dito daychay nga email ay. Bayan nyo, nana. Nakapsot kayon tapno makirali kayo pa'y laang. Italag yung langan kadakwada. Ay, ada nakaibaga kanyak. Ada gitinaganak ti agraralay. Sapay kumatadanggan ni Apo Mayor ti boses dagi tinaganak. Ay, dabag kaw. Saan da pumanaw ijay aging ga saan da ba kasarita ni Mayor? Anya? Kumusta ti trabaho? Sana simbrek ni Hepe. Manungal daw ako ng absent. Saan mo din may mawawag? Kasagsangpot mo pailaang. Ngamday tamanin computer mo ti sangsangwam. Awan ka di dita panunot mo ti panagina na? Sanak mo't lang nga makaina na. Numaburiburan ti panunot ko. Apay ngamin adi mo ibaga kanyak ti problema. Joyce, saan na narumban? Aguli magkalangan. Mangantan. Itay pa anak kadasar ti makan. Awan ganas ko amangan. Sige, umunakan. Adalaan kita at dito yung computer ko. Saan ka amawatan? Asino ka diti pagbutbut nga, Michael? Joyce, awan. Apay ko maamabutangak. Madlaw ko ka dagiti gunggunay mo. Saanan anormal dagiti tignay mo? Daytoy tinyor urnongak aparwabaltog. Timang kibos itipiag moraol. Daytoy ang tikundaway. Tapno agbaligyak itinabayagan na planok kan ka. Rumuarak itana na Linda. Naskan ang makasaritak dagiti naganak dagiti babalasang amapukpuk. Ay na, saan ko man balasang kao? Diyak mabalinti agtali na adlatan dito balay. Awan mauray ko dito'y. Ang madamati panagrarali dagiti naganak. Delikado ka. Ikararagan daklangan, Nana Linda. Kanayon kumat ngar aramidan ti kasta, Alexandra. Nasken amalpasan ti investigasyon ko, iti kabiitan apanawan. Kumusta ni Alexandra? Saan pa ngayon mawag sipod na panidi probinsya, sir? Makontak mo matlayan. Titelepono na. Saan nga ron, sir? Abangan mo't no dadakas na napasamakan ko na. Day tamat ti pagdandanaga. Aga magtala ka kiti kabalan day jay. Awon gayam. Ni Michael. Kaya't ko kasarita. Wan, sir. Mabit lang kaya ba? Diyak kabalan nga ilang tinakaro ang nervyos ko, sir. Relax ka lang, Michael. Di mo ipadlaw. Sir, dito'y kalaan. Nupaltugan nag. Amumunti aramidam, sir. Wan, katlaglagi kong timbagakan ka. I-record mo ti anyaman na pagsaritaan nyo ken ni Hepe. Mas dawakan ka, Michael. Di mo matsungsungbatan dagiti awag ko idi rabi. Nakaturugak namin, sir. Adaki je bara sigo da pagin inuman tayo. Ayaban ka kumata ginom ta. Day talaan ti rason, no apay nga inawagan dak, sir. Apay. Ada ka di pa'y sabali apang panunutin marason no apay nga awagan ka? Awan, sir. Awan.
Awan kayam. Kumusta ang tibiyag tinasawaan? Masapula pasensyoso ka. Kasta talaga dagiti babae. Nagerdano da duma. Uwen, sir. San anormal ti isa mi, sir. Adalin na nga tadag iti sumbat ko. Iti saludsod na. Aginanak pa lang dito yung opisina ni Jeremy. Sumangpet da kano inton madamdama kini Emily. Oray klangan ti sasangpet da dito yung opisina na. Adda tao. Sino nga taday ta? Amang ano may isa kadag iti babae nga trabaho dito eh. Umasidig dito yung ayan ko ti aring padek. Sino reta? Nailukat ti ruangan. Awan mo ti sumrek. Hoy! No, sino ka man? Di nakbutbut men. Saan ang amabutanggan ka? Agpakita ka! Tiago! Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem. Ti uliway na denggen, ti tuloy tinubela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti direksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 Kem Daytoy Estasyon. Bala Ken Rosas!